Anyang laki din! Kitaan mo asino ti sumungad, Marilagring. Dala kay Dulpo matkanti apo na, Mari Conchita. Apay ka de? At damanan da kita kaslag bibising na tatao. Anya kumangay no kayat damat ti agdayaw iti apo. Saan da ngayon may tap nagdayaw iti apo, Marilagring. Kayat mo, tay bagakan ka no anya ti gagara da. Anya ngay nga road, Mari Conchita. Makan na, syempre. Makan ti gagara da. Kitaam, idi na palabas a Domingaw, saan da anak kimisa. Itata anniversary ti simbaan, imbay da. Anya? Na, anya ti nakakatkatawa iti imbagak, Marilagring. Anya kalakit din aya, Mari Conchita. Judgmental kalaunay mo't, Mare. Nay, adda kayo matgayam, Tata Dulpo. Wen, kaduag tapo ka, Gabriel. Kumusta kayo ngayon, Tata? Ay, kasi tiapaw, nasayaat kami mat, Gabriel. Nasayaat ba't nga ron no kasta? Saan kayo ngamin nga imay di napalabas a Domingo? Madi ngamin tirik na kidi napalabas sa lawas, isuasan kami nga imay. Ay, pasensya kayo, Gabriel. Anyang lakit din na ya. Okay lang, Tata. Di napatag, nakaumay kayo ita. Wen nga road. Mala, umunig kayo. Adu pa ititugaw, ije unag. Agyaman na, Gabriel. Gabriel, lakay. Nakita ka kinasaritam ni Lakay Dulpo itay. Adda ka di parikot, bakit? Anya tinagsaritaan nyo adwa? Kinumustak lang, mat. Di da ngamin nakimisa di napalabas a Domingo. Tapno ibagakan ka, makanlaang ti pagalistuan da kita. Imay daa, taamuda nga adu ti makan, ngamin anniversary ti simbaan ita. Di mo kumamat pigsahan tangiwat mo. Di mo kumapabainan ni Tata Dulpo. Intun kwan, maupay. Kud? Pudno mo ti ibagbaga ka. Imay da, taamuda nga adu ti makan anay isagana dito'y simbaan ita. Dahi ta ti agdadata a kinapudno. Ayunan nyo ngaminan ti alaan nyo amakan, Tata Dulpo. Ado pa'y matinagbati. Mga alak tumanan, no madamdama, Gabriel. Halakit din. Nayunan nyo pa'y. Di kayo agbabain. Tayo lang, mat. Apay nga minapilitam no di na kaya ti mga ala si ka Gabriel. Nasaysaya at kit di ano basit laang ti alaen da tapno at dagbati para kadagiti bisita. Anya kalakit din na ya, bakit? Simbaan to'y ayan tayo. Yung kastamat ang tibagbagam. Panunutam kumamat ti marik na jay tao. Ay kwa, husto, tinakuna ti asawam, Gabriel. Nangag mo, Gabriel? Pabida kan tumat nga men. Agawid kayo ka din, Tata Dulpo. Ay way, nagawid ka men. Tanay, kaslag to daw. Kahit awan tintugot may apayaw. May kayong tumanan makimisa inton umay a Domingo, Tata. Uwen, laki di Ipalubos ti apaw. Mala, agpatuloy ka men, Gabriel. Wen, agananat kayo, Tata. Ay, nakadanon tayo matlangan dito balay. Nabambanugak launay. Saan anasayati kas di ngayon sawang mo itay, bakit? Siyak ti masaksaktan, para kada Tata Dulpo. Apay kumamasaktan ka, apay, agbibisin ka aya akas kadakwada. Sa dalang mat makimisa, no amuda nga ado ti makan. Pwe! Kontrolam ko matangiwat mo. Makimismisa ka. Kastama ti rumrumwar di tabibig mo. Nambom ti ugalig, Gabriel. Prangka ka tao. Anya lakit din na ya, bakit? Awan ti serserbi ti pan nakimisam, no di mo matbaliwan ti dakis nga ugaling. Anya teraramidan nyo dito'y balay, Gabriel. Umay kula kumaitulod ni Moymoy dito'y balay yo, Tata. Kaya't nakanong amin ti makaayam kini Ana. Awan ti parikot iti dayta, Gabriel. Da kayon ti makamo iti anak mi, Umay kung tumanin sukunan into na 12. Sige lang, Gabriel. Kaslasaan anak kimi sa datata Dulpo kunti apo na ita, Mari Conchita. Wana, taamo daan alpasan ti anniversary ti simbaan. Sa dalang mat umay no ado ti makankot. Anya kalakit din aya, Mare. Judgmental kalaunay mat. Apay, saan ka kadi amakadlaw, Mare? Awan mat ti madlaw ko adakis kadakwada, Mare. Nalaing lang dagita nga agpamarang.
Kontrolem tangiwat mo, Mare. Iti anya kumaaga po, Mari Lagreng. Di ka kadimabain, Mare. Adda tayo dito'y simbaan. Sa dino ti papanam, Gabreng? Mapan ko lang sarong karan datatadul po. Iti anya pa'y laang aga po. Saan da nga minanakimisa ita? Aman no kimaro manin ti madiarik nana. Ay, katdusto saan siguro ti Diyos aga po iti dakas nga aramid na. Sa laang ngamin makimisa ano adu ti makan ama isagana iti simbaan. Iti kastato no ti boses mo. Sana madlaw ang makimismisa ka. Bakit? Hay, magmangag mo ka di ti bagim Gabriel. Kadno always present taktunggal Domingaw. Day tangarod kat, bakit? Kanayon ka makimisa. Ngam awan mat pakakitaan. Kaano pa anang rugi ti uyak mo, tatadul po? Hindi pa yun namin sanyal daw, Gabriel. Isumat lagayam, saan kayo nakimisa itay? Uray kayat ko tibapan. Saan ba't akabayalan tibagay ka? Napan kayo kumadimawat iti agas iti klinik, Ay, saan na balit akabailak pa'y mait? Nasaysaya at latan, wagpa-check up ka, tata. Ay, kuwang amin, Gabriel. Ala, siya kung timakamo iti kwarta nga usaran nyo. Asino tinangibaga nga ag-withdraw ka iti 2,000 iti savings ta, si ka Gabriel? Anya kalakit din aya, bakit? Mamin ano ka di nga ibagakken ka, sakit ni Tata Dulpo. Kat kasapulan na titulong tayo. Di mo pa'y ipakada kanyak. Nagpakadakken ka, palubusan nak. Di mo nga min makita apag kukwartaan da kalaang dagita at tao. Di mo ka di madlaw ti aramidan da simbaan. Iso a feeling close day ta at tatadulpukan ka. Gaputaan mo na nga ado ti kwartam. Kat sika ti sumaruno a biktimaan na. Unayin day ta pa nagpampanunot mo. Nabayagan ngam amok ni Tata Dulpo. Kat amok asan akasta ti aramid na. Ngala, makaammo ka man langan. Anya nga tanong Bible study tayo iti ayam da Tata Dulpo. Conchita, bakit? Uray sanon. Masiguradok amakan matlaeng ti pagalistuan dagita at tao. Aging nga ka di ita. Kat kasta ti panangkitam kini Tata Dulpo. Wala, tayo sumo ti mabobserbarak. Kasanumat ngamin amakitam dagiti nasayaat nga ugali na. No dagiti mat pagkurkurangan na ti kanayon amakitkitam. Anyat kahit mo asawon, Gabriel. Di kagsawi ti kasta. No di mo amu dagiti sakripisyo nga aramidan je tao. Ha? Sakripisyo? Di ka man agin lalaing, Gabriel. Di mo amu ti pagdaldalanan je tao. Iso di kagsawi ti kasta. Nang runa, kat dagiti lang pagkurkurangan na ti kanayon amakitkitam. Nagadung ammo. Mari Lagreng, umayak man nagtambay dito tersinam. Apay, addamanin saan nyo ang nagkinaawatan iti asawa, Mare? Ay, masurunak iti asawak, Mare. Kanayon akanunungan na ti arami dahi Adulpo. Anya kalakit din, aya, Mare. Aging gaita, judgmental kalatta. Pustaan ta, Mare. Saan manin amakimisa dahi ta Adulpo intun umay a Domingo? Ay na, Mare, di ka agsao iti kasta, no di mo amu ti pagdaldalanan ti padam at tao. Iti kasta nga ibagbagam, kasla saan ka amakimismisa? Uray si ka, Mari Lagreng. Kanunungan mo ti kasi nga arami dahi alakay? Sa lagpakita iti simbaan no ado ti makan, pwe? Panagkunak, saan ani Tata Dulpo ti ayan ti parikot, Mari Conchita? Anya ti kahit mo asawan, Mari Lagreng? Sika, ti ayan ti parikot, Mare. Adda ka magayam, lakay Dulpo. Ay, Wayne, imay kami ti apukok. Apay ka day. Italaang manin anak kimisa ka. Ay, Wayne, ata nagsakitak ngamin, Conchita. Ti bagam kit day. Nadamag mo nga adamanen ti mailuto dito simbaan. Iso nga imay ka manen. Anyalaki din aya, Conchita. Ay, sana makantigagaram eh. Imay kami, takayat mi tagdayaw iti apaw. Kasla sa anak amamati, tiray nga ibagbagam, lakay Dulpo. Ay, jak kayat ti apa. Iso apang nga asim ko ma, tasardengan na kami, Conchita. Kayat milaeng may timakimisa. Muna kami niya gawid, Gabriel. Mabitla ang Tata Dulpo. Adda ka di bagam.
Nangag ko timbaga ti asawak ka na kayo itay. Pasensya kayo na. Bagbagak mata ka na yun ti asawak. Ngam kaslawan mo ti mangmangag na. Si kakit di mat. Okay laeng day jay, Gabriel. Di kayo ko mamaupupay ha. Umay kayong tulat na makimisa inton sumaruno a Domingo. Uwin, sa anak mo't ana upay timbaga ta asawam kahit. May lawan laeng siguro, Gabriel. Iba tanak, Gabriel. Masaksak kita, anak. Apay akas di timbagam kinitatadul po itay ijay simbaan. Apay, napasagidan ka di, Gabriel. Idi pa'y lang agtaptapalak a Conchita. And so? Saan man asyak ti babain mo? Manon at tao ti inupay mo ijay simbaan. Saan kan a makatultulong? Adaya ti dakas kayong bakak. Pudnomot amakan lang ti gagara daa. Saan nyo aya amadlaw dayta? Awan sir-serbi ti pannakimisam, no kastamot lang ti kapanunutam. Di si ka, ti perfecto. Ay, alay ko. Apay atinong panak. Anya, saan ka pingagtal na, ha? Kaya't mo tanayunak pa'y dayta. Mangibabain ka. Ay, saan? Ay, saanan, Gabriel? Nagadun at tao tinaupay, gapo iti kasta pa nagyungiwat mo. At dalamanin mangag ko at churchmate tayo ang naupay, gapukin ka. Talaga at daita kung tangiwat mo. Oo, magsardang ako, Anya laki, dain. Rumbang lang ngay aplikar mo, dagiti adal mo iti simbaan. No awan tinasayat nga ibagam, nasaysayaat, wagtal nakalatan. Tapno awan ti maupay, gapuking ka. Malah, papagayam. Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Judgmental ni Bakay. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarapay.